Rumirira ciiko cia uhaguku wa ugitiri kwa ihinda ria ciumia igiri mwena wa Eastleigh gicigo-ini kia mbunge gia Kamukunji kaunti-ini ya Nairobi. Riu kamiti ya ugitiri ni tabanitie mucemanio wa gwetha kihonia gia thina uyu. Muthenya wa ira kamiti ino ni irageire na giikaro na atwarithia a boda kuona sekta ino ni icukagirwo gukorwo na mathenya mangihuthika ni Wikinai kwagagia muingi, na ni maraiguanire ati atwarithia aya ni mareheanaga riboti o yothe igie Wikinai uria ungikorwo ugibangwo. Atwarithia boda maundu ni mathiete magithukaga tondu kwina andu amwe ona wakua customer aingi ni arega gukuriha, angi magoka mehariirie gukuhura. Koguo undu uria tungiuga ni thirikari ikinye na kinyi irore andu acio maratuhura guku tondu ni twitikirite kuruta wira, na nikio andu maingirite sako iria twina cio guku ni irarora mitugo ya andu. We have agreed with all the security stakeholders that we cultivate peaceful coexistence, we enhance our policing, at the same time we enhance our foot patrols, be it in Onora or in form of villages and the other areas. No mucemanio uyu ni kuraumirire uhoro wa ati Wikinai uyu umanite na ndugamano ya kwenda kweheria Rashid Mohammed mwena wa Eastleigh, afitha wa borithi uria ukoretwo akihitana na Wikinai kwa ihinda ria miaka 10 mithiru mwena uyu. Tafadhali wawachana mambo ya hii ya achi yao wanaita kila siku na tuale ya kuangaisha Rashid. Tunaomba Rashid kama ni kuwezekano. Hii mambo mmesikia vijana wameanza kurudi hadi ya visu. Hiyo ni kama iko watu wanawafinya ndio Rashid asifanye nini? Asirudi hapa. Kwa kikundi kadhaa wanadunga watu, wananyang'anya. Hasa sasa imezidi. Tuko na wenzetu boda hapa association, lakini sasa kuna jina ya boda pia iliharibika ambaye kwamba inabebwa na boda moja watu wawili. Kwa wakipita hapo wananyang'anya watu masimu, watu wanaumia sana. Walifu si wetu wananchi hapa wala wa bonda kadhalika. Walifu inatoka nje inakuja kuharibu kazi ya wananchi wetu ambapo tunaishi kwa amani. Gukinyiria riu thiini wa mwaka wa 2023 kuri na andu 11 maikitio ngono na makahingũrĩrwo thitango cia Wikinai, na borithi mahetwo thikũ 7 gwetha wira wa gutigirira ni mohwo. Bari na andu marageragia guthukia unyitanĩri ukoragwo kuo, no nima micemanio iri nima nituonete ni ciarite matunda tondu thirikari ni twiriire ni tuonetie andu aria ranyitire muthini matwira manyitite andu 99 na nima twageria guchunguza matiratuhenia nima na nginya guku nima ukiurura utuku urona security ni yagirite. But we are doing operations within this area and we are trying to profile and get information on the people that we are arresting, and from the information we have we are using information and intelligence led type of policing. We are succeeding and so far we are moving ahead well. Hadwini Kamiti TV retore ya kwa Nikimani wa Gojiri.